Chibai ule March ni som ni panga International News and Politics kan ngai thak tur chu US Oil Refinery Port Arthur chiatna Iran ain rolem Khovel history oil industry le market boiber trum athleng mek in biak nalam an hoidon ta US le Iran demands te analysis commentary kan ngai thladon ani US Israel tangdun le Iran Lebanon indona kalmeka Iran lama mi sangkhat zanga vel anthito ni in Iranian Health Ministry in voin khan a reporta Lebanon lama mi sangkhat somsari pani vel anthito ti Health Ministry in atarlang Indonain ni som ni paruk apumhlum to a kumliam ta Israel Iran 12 days wara khan ni som pani chungin Iran lama mi sangkhat chuang anthimana Tuntum Indona ero mishing nunnale building lama antruan talem lova economic war chikhat tuyal thai mun pui oil industry le infrastructure an bituma mit aya mit ha aya ha ti in oil le gas mun pui an in chut siat saktona khovel history oil harsat bertrum athleng meka oil nga ramte point an hral chuak lei theilova aleidu te point dangrovin an nga ka apur chuak to tepo mezaile bom kara thile damin kar tak mevin an beifan fana indona hi top ta thut po ni se oil le gas harsan nahi thlaing mo chen chu ala don ni in March ni som ni pali ni min khan Prime Minister Narendra Modi chuan Rajya Sabha asoi Philippines President Ferdinand Marcos Point oil harsat na wangin national emergency apuang ve tabok Iran Revolutionary Guards Corps IRGC chuan an khingpui United States ne theina kong an hulova tibwai ve hlektur point US an kap phasilo anti theitok chu US lamtang Gulf Arab ramte oil industry ti chiat saka America huat na boruak siam antuma ahlo tling chho mek ni in alang March ni som paria le som ni in kara khan Persian Gulf te Iranin abei chiama Israel point Iran oil mun pui south parts abei ve boka chiatna athleng na sahle March ni som pakwa khan Qatar gas plant lian ber Iranin aboma kha khan 17% export atiniam ngal ani khamini ve khan red sea tuipuya Saudi Arabia oil khit fimna refinery lian ber yanbu chu drawn in abei boka Kuwait Petroleum Corporation Mina Al Amadi le Mina Abdullah abom tel boka oil nga ram Middle Eastern oil an pechuak mumal thaito lo Iran ang boka indona chak ngai lo tur Ukraine chuan Iranian war strategy alo enton ve ta zel boka Middle East ramten oil an thal thailo chuan Russia tan US sanction tuar chunga oil thalna hun tha ani a chu ero Ukraine tana chiat na tur ani awangin Russia hi huntra siamsak antum lo March ni som ni pakhat khan Ukraine chuan Russia Rosneft Saratov refinery abeive mya maya cubic meter singkhat da theina teng acheveka Ukrainian sipai te soidanin Russian military man tur fuel siam na mun pui ani Ukraine hian adu tok mailo Baltic Sea tuipuya Primorsk refinery le Ufa refinery te March ni som ni pathum khan abei le bok Ukraine ramri atangin kilometer sangkhat zali vela hlani in drones zathum lai Ukraine amang ani Russia chuan March ni som ni pakhata Rosneft Saratov ti chiat thungrul nan March ni som ni pani khan Ukraine energy mun puite long range unmanned vehicle mangin abei ve bok Middle East le Russia lama oil industry chiat na thlengte hi soisen po anilo United States hi mun him angangai ani a amaro chu March ni som ni pathum khan Port Arthur Texas ami chu al sen pup tamaya Valero Energy Refinery hian nikhata oil barrel nuai thum sing riat athlifim thaya nathok mi zasari som sari omna nima se thi anom mia lowa tute kut nge ti hi soithiam hartak ani Port Arthur Valero Energy hi Venezuela atangalak lu crude oil chlorfim na ani
Port Arthur chiat na hi tu ti nge chiang taka hriat ani lova chan na ya thleng ero ani hmel Middle East le Russia ten mumal taka oil an thon chwa thailo la ya US in harsat na anei velo tur hi tiboidu anom ti achianga drone le missile manga ti chiat ani om hriat ani lova thoktu beram rual zinga kel an om ti achiang Reuters in a report danin US refinery lian berti singami hi achol top mayani thuchiang ero chu Russia ani emo US po tiamin oil hal chuak leithei anomri lo Iran war nu hian US atanga Indian oil import hi asang chak hlea February thachung khan nitin barrel nuai thum singa sangsari crude oil India in alaya US atanga Indian oil import hi US dollar billion som ni panga akai thwai rin ani kumsang ni som ni panga chung khan India hian US atangin US dollar billion som pangaman crude oil alai hetiang din huna hian crude oil barrel khatman US dollar za som pakwate akaya indoma khan US dollar som sari panga vel kanti to kha oil man sangzel tur khwak khirna ni om takin Donald Trump chuan in biakna aom thu asoi thina oil man atla vele thin boka voin thlengin US Iran kara mai chana in biakna alom thailo Iran war wang hian nitina khovel oil mamo barrel maktedoi riat vel kanchana aom chuna te hi aman asang tarenga ramtam tak an boy ta tak zet ma se solar energy le electric vehicle thatzia tlangau puitu te khan asoi moina hun thabera oil tlak chamna wangin an phun ta zo video masa kan soyang khan Pakistan chuan US le Iran kara remna palai na athoka Islamabad ta in biakna omtir ngai tumin an beive tlawani voin khan Donald Trump chuan Iran laka athil phut point som panga Iran hena apen in Pakistan lam chuan an soya achip chiar chuan hriat alani lova 8000 BBC in atar lamte han soila pakhatna Iran in nuclear facilities Natanz Isfahan le Fordo ati bo chuan US in shekna sanction alhi pang Israel lam chuan pepara hian pommai aula ataka Iranin akal pui an ringlawani panhina Donald Trump chuan Iranin inbiak andu takseta poisa tamtak mantur minpek andu ati pathumna Iran Rama International Atomic Energy Agency IAEA malakna langtlang takasiam palina Iranin helpol te manga indona abei proxy war aban san turani pangana nuclear thwam anchunjom tur anilo parukna Strait of Hormuz hi mitintan zalen taka hontur ani pasarina Iranian missile te hi range le number khwakhir ani anga manin venan chau an hmangtur ani pariatna Bushehr nuclear plant chu civilian nuclear project turin US in Asiam sakang pakwana khatam tak daitur in ka hai ceasefire puan ani ang ti te ani tuntumatan chuan khati zong khan ni le phot sela naktuk lama minlo ngai changle don nia